Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilo iChampion lele siyaphenda siyahlangana futhi kuyo emafiki ngawo amanyala kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazi nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu wakhule kube uholokoqo lwenjebe noma uholokoqo lwebele ngakaza benawo amanyala bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ngekho siyamsenekelwe cha mangingachithi isikhathi manginibekele nje udaba lwayo udaba lunjalo libeka kanje kola namhlanje sanibonani emafiki ngiza nodaba lwami lwesithembu mina ngakhula kumfana obethanda isithembu kakhulu ngakhula nje ngihlanya nje ngaso isithembu ngisho ngithi yabona mina mase ngiyoshada abafazi abawu-15 ngazi ukuthi nje enyangeni umuntu ngimbona kabili futhi labafazi laba bazaba nabantwana nga2 okusho ukuthi ngizaba nabantwana abawu30 ngakhula nginalo mqondo ke wesithembu ngaba nayo intombi ke kwakuyintombi yomZulu le ngaba nayo hayi ngabe sengithi ngiyayitshela ngesithembu yasho yathi hayi kusho ukuthi ngabe ngifuna ukuhlukana nayo angothatha leso sithembu sami ngabona ukuthi ayena kumfazi wami ke lo ngaphinda futhi ngikhumbula kahle ngangina 17 lapho ngathola enye intombi futhi nayo ngayitshela ngesithembu yathi hayi yona akayizingeni ke lezo ayishare nje yona indoda ngithi mina ngabona naye ukuthi ayinaye lo ayena owami ngizashaya ngidlule la ngaloke ngidlula ngithola abanye nabo bengitshela the same thing ukuthi no bona bayingena indaba yesithembu ngazama lutho ngathi ke sengizama amatoho ke la eGoli ngahlangana nomunye ubaba owayenesithembu ngambuza lo baba ukuthi baba wena wenza njani ukuze ube nesithembu athi hey basokolisa abafazi ngesithembu kodwa yabona uma ungazitholela nje umfazi womndebele hayi sorry umfazi womndebele ungakwazi ukuthi ube nesithembu ke lapho abafazi bamandebele bayi understand indaba yesithembu mawungaya nje endaweni nje kuthiwa kusenkayi kodwa ngakuthatha ngikuse khona endaweni kuthiwa senkayi enkayi kabafazi bakhona abahluphi ngesithembu futhi abafuna ukuthi uzube indoda enemali mawuyindoda nje kwazi ukubathengela igrocer basuthe nje inyanga yonke abazokuhlupha ngalutho abanandaba nokuthi imeli bathengele impahla bathengele lokya nalokya abanamsebenzi naleyo nto bona nje zilonke besuthe esiswini alright angidathe lo baba ngisekhona lapha enkayi ngifike ngibabona abafazi bakhona ukuthi bahle futhi ke ababathanda amadoda abafazi nje abafundisekile abanesimilo angibese ngishele okunye okuyintombazana sekukhulile nakubona ngicabanga ukuthi kwakula ko21 hayi ngikushela hayi kuvume ngitshela ukuthi ngifuna umshado ukuthi akunankingi ngibese ngiyabuza ke la ukuthi ilobolo lihamba kanjani kwathiwa amandla akho ngithi if amandla enginawo inkomo yodwa kwathiwa hayi akunankinga amandla akho lawo ngithi hayi ke makunjalo hayi ngiyamthatha kwadlula nje unyaka owodwa ngawubhadala ilobolo lenkomo ezu3 ngamthatha ngamtshela ukuthi ngifuna isithembu wathi akhonkinga ngahamba ngawulanda omunye futhi khona lapha enkayi ngabuya naye ngamlobola inkomo ezintathu ngabuya naye bahlala ngokuzwana futhi laba bantu labayana ngangithi mangingekho mangibuye behlala bobabili endlini eyodwa
omunye unendlu yakhe nomunye unendlu yakhe, kodwa ngendlela ababezwana ngayo bebekwazi ukuthi bahlale endlini eyodwa bapheke bobabili noma nginabo. Omunye athi hayi ngeke uyasaba yena ukulala yedwa, ucela ukuzolala nathi namhlanje, ngilale nabo nje bobabili nje kube into emnandi enjalo. Hayi ngibese-ke sengiyazibuza ukuthi hawu kanti abanye abafazi kwalapho ukuthi bavane nje basivuma isithembu, ngoba phela mawuke waphatha isithembu kwabanye abafazi, heyi usethi wena sowufuna ukwenza amanyala, sowufuna ukwenza amanyala lana, angeke mina nje ulale nomunye umfazi ngiphinde uzolala nami, ama ungekho kumina ngiyazi ukuthi uphezu komunye umfazi, angeke nje ngikwazi ukuyenza mina leyo nto leyo, angeke nje ngize ngikwazi ukuyenza leyo nto leyo mina, ngeke ngize ngiyivume. Madoda, manje ufuna abafazi, tholana abafazi bamaNdebele. Laba bantu abanankinga labayana, laba bantu abanankinga, laba bantu ngitshela mina ngabantu abangenankinga sidalo. Thathana abafazi lapha, thathana abafazi kuleya ndawo, thathana abafazi kuleya ndawo. Ngiyabonga.